Sila Pak Jumo. Apa masalah? Lun me Honda ke? Honda lun tak lampu. Honda gop na lampu. Tapi Honda ada lampu di pupa. Mai begah salah lun. Lun memang ada lampu ya Honda na lampu wan apa di pet. Tengok di Honda. Betul memang ipok kah helikopter ke? Raku ipo lah yang ada lampu. Yang ada lampu kah ada lampu? Lun ada lampu Honda Grand ya Honda Grand Bang Subi. Honda je hanu ino. Honda Scoopy. Honda awaknya lampu tembak pudek dong cit nyamun dah nyolon awaknya. Pu pasal ju awaknya pu pok lon kuam. Cek kata ulang ke. Lam dah rot kia nak dah. Tapi kalau kan Honda Masubi nak apa lekah nak apa dah mati dalam dalam. Patah. Honda Masubi patah. Patah rantai butuh. Tibang kuatan ni pupa kan. Maka ada apa ya? Ada apa dalam dang tu? Adik nangan. Rumah sakit Nabi lah. Berkemah ke dia. Makin Nabi. Makin Nabi karena kau jadi janji Pak jadi janji. Di orojo mangan simpang puit kan. Orojo mangan simpang puit nah. Karena lu hana salah abang. Karena lu Honda tak lampu. Awak na lampu pupa saya pupa. Orang tak lampu. Yang so salah. Berarti salah hana lampu lah. Engkau pupa lu. Tapi lu kan anak buah pekan sahabat-sahabat kali setiawan. Kalau kelempok kalau kit lamaran kena gede. Pokoknya awak nusa di telur lapangan. Pasukan ayam pet pakai mana? Macam-macam mau. Tapi lu kan anak buah pekan sahabat-sahabat kali setiawan. Kalau kelempok kalau kit lamaran kena gede. Pokoknya awak nusa di telur lapangan. Pasukan ayam pet pakai mana? Macam-macam mau. Hai udah menjauh belum Honda untuk biye. Honda you. Honda Masubi Pak duduk kain tau. Aku tak puas kata Honda Masubi tangan kangkut tinggal mengoy. Pak dak kau bangun aku duduk ini you pegat. Okah. Pokok je nyalun pegahnya awak. Pokok je Honda Masubi ke blow white tai tengok. Maya tablo lain. Wap doh 5 juta Honda Grand jamu. Satria Grand jamu. Original dah Satria Grand. Satria Grand. Halo Honda. Honda Satria Grand kabrak kah? Ngonin Honda Satria Grand.